Hello guys, welcome back to my channel. Lentang to kum jasagi lang kana ki go non chu tu nya to mo so ding ka ti hon hei ta in hai pia pana to ka ki pat do hon ding ban le dimapur chan ka zot hon ding dimapur ka gi hon ding a jing ting le flight ka la hon de flight ka man hon de pungko jingka pungko na pungko chana ki pat do ne pungyana ka thon na innovate du he kohima lang lam piong a si tivin kohima to dimapur ki ka ai pile daw na viaute. Peace out. Peace out. Yo. That boy also hiding. This boy is not hiding. We all are hiding. Di Dimapur kan aiza hontan. Gas pani kapawa hondetan. Kapawa diwaitai. Ahin achim zingin. Pikas Tujun Dimapur ka pahonin tu chena hai ka pahon hai Dimapur palo lai magic mas ka pa gu no nei ti a ke pa ta hai na ke pa ta hai pa le ki chai Lentang on the way to ATM. Passenger. Kugilan Express. Dimapura tui sanga lenin ATM luting jong tui no ngai tan. Ke polu thon he. Chapri bai ko bevin Lentang. Delhi cheding katila. Bang si ka suin. Lang apa dong ni bevin. Kumayong vlog kasi mo na ka. Nal na sa awam si yan man hindi nga nagin mo awam. 250 chewing gum hayong kalhay ngam ta he. 250 man chewing gum. Hai do wa memory la ding a ki koi da ham ka ti ta. again kisi ma on Agan kisi ma ot. Ang paong to mo. Okay. Welcome Lentang. Namaste. India ki chiri ta na. India ki chiri ta sa mo chon chon tam ka asil ngai. Chi hi agan ki sema ki ode ite. Tu pi bese. Agare. Yo na dei den se yo. Ken chi ni. Chi lo pi ta khen na kin chung nei nge. kan unboxing bol kan Unboxing bol te. first time hon ei wanga ka deu hon lo The unboxing of chewing gum. ka he auto ka na hon ya Delhi chi na di auto ka ngao ne to. Auto leng thei te. Ki ta lo mo mo ngam deu te. Ka mai. Ko tin. Ga on lo le. Ta ta. Ki kum pha na thei to. Jadi semua tai Delhi musuma dengan si kan de chewing gum sa lo ja. kan him try mo Friend man pu lo sakana am ta bang aw chong. Sakana am da. dia sensei yo Jangan man ho ke bang. ti gani la song api na na 40. kana hi Agli tan lo. thu hồi thì hình cũng Anahi som le jeng segi le paisa le paisa ti som le ge hingi chane 17.85 pele som le ge hingi cha. sana rau không यहाँ गल लग रहे हैं, यहाँ वाले लग रहे हैं। silver color is that na
Ayo. Cắt đều phân lỗi không? Đeo đồ này. Chứ cho mấy theo thật 5 cây tán ạ. Con này cái bong sniper cái cho ya. Cái phân cái cho ya. Ya cái đeo đồ vậy tại. Nếu là phần bán nha, con nào thì chôm là mấy thì là ai. Try thì thôi. Try. Các cái chọn lao là cái first time mình là like thì bố ấy. Nè. Here bus aga to dung bus ako na kalut de tai flight. Hello guys, to here bus ne un thalu do ven to here ka len na du chi ai ta em sabri bro de oh yeah. Thank you. There, Chute. Tulihar airport nanga enge. Tulihar airport wang poi chala. Lu nau te. Ato doi teo ngan. Cái tô nó đi hoàn cả thông hoàn nhé, nó hay tạo thành cái tổ biểu này đàn này, cái bay lò hệ về nè, cái này nếu mà phát hiện thùng thùng máu mình, không rong phá bên sama sabang put mga ko wa so to tabang bel ni dan tai ga me bu da ga ai wa la dat sat kila do ko la kila do thai lo pa chi o dat chu chi na is kind of nice ni chi belly Okay. Ki bando tao ve Dimapur ako na to here Kolkata English translate Kolkata ei man shala Kolkata Asin lang niya si Payaw. Sabay ho ako na le nga kham tiêu cho con ka tông nha kham tiêu sabay ho con ka tông ngon sai chop len chu ka bol tiêu he long jump pa ka hat to nó le sapa cái ra hèn huân dễ Nung á. cái làng Hả? Oh no. nó salada Ôi nó. Tiếp trọng nữa em. mày bố là cái làng tao về lê nhìn thằng hoàn sáng Dimapur hi chi Dimapur chu có đào thả đuôi tai sắp về là nào thế họ Ta lại as bắt đầu rồi họ tới ta đây sẽ làm cho xoay điện của ta. xì lén này rồi Ha. xì lén bẹt hè con hết hôn gì cái mày bố rồi
mấy bol vòng đan bị cái anh người này thế này tại không răng không lẹng răng chỗ cho nào cho quay tại không lẹng răng bằng lẹng tung nó lại sang zen chun pe tao em sang zeli lung dei ko leng tha ji nge ve mai pol gan hai lấy cái lâu à tòa gam pam cái gì cái vài mom này đây ngay đầm nguyên và si chi hệ chuẩn thả nào hệ washroom mà hệ đang chặt thôi kìa sai tai chỉ Kolkata chơi mấy thế very chỉ có hệ để nó tha kiểu bắt đầu liền tới cho apa na cái về cho nó lên stadium का में फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता है फुटबॉल आमिन पाओ या हाँ हाँ ये तब नान जो है स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम है जो नलवाला today I am Kolkata guys everywhere is flooded with buildings lot of Mukesh Ambani also have guys lot of celebrity also happening guys here also one small celebrity happening guys so we are coming to Kolkata Mamata Banerjee also have guys in Kolkata look about that lot of buildings guys everywhere is flyover everywhere is flooded with buildings and stations guys Lenthang is also a small celebrity happening guys that's why he's in Kolkata guys wow airport happening guys airport reaching happening guys this is Kolkata airport ka pataw kan hen pha lo ka kalung pai tawin kate tol chu deng tai tol chung deng ai tai a hat ta be tol chu deng ai tai tol chu tai break manu
Một cái hông nghe chưa break mặt nó ta này anh khom phiêu vô tu xuống Kolkata cái thông tai Kolkata airport này cái thông tai anh nôm mỗi cái tiệm buôn ta nôm á lùng mua nôm cho nên chúng anh nôm cho là lùng mua nôm mà Kolkata cái lùng chứ gam gam hi lo mi nam I ball now gam hi yelin apa kya git chen dan dan Welcome to Kolkata. Sorry, Kolkata welcomes me. Kolkata welcomes me. ได้คนเรียนทางตัวใต้ที่ Kolkata Airport ใช่ไหมเห็นขนมตับแวะเด็กดังIchi kacho honda kitchen stay chi bill เจ๊จาละซ้อมงามมันเหรอ sunga mi so mi man อะไรข้าเหรออะไรข้าน้ำมันตำสะดานนั่นเลย tan jo จาละซ้อมงามมันชิปส์กระบอกปันนันได้ตายก็กระตาปันนะโอ้ชิบวยอัตับตานนั้นก็ทิพไปยังไงกันKolkata pernah kita bawa handing tuai Delhi ke sana deh Thai kian saat Delhi dan Kolkata sini hoi thai thai kadang anu yang kau lihat thai hoi mantap dan sekeden kat kipai yang isi di sini dia Gongan here. This vlog boy, driver boy, driver boy. This is the driver boy. Dan thang kicap nagari ho. Di Kolkata Airport na in Kolkata Airport na ako na kung kipadok ding ay tayo kunggu tuhin kung mamakay. Nga makhay latain kung gup là con cái bát đỏ tiêu hệ nên thằng cái nó gì đàn đàn sẽ đà lạ mang dal dal gì con nằm xe tiêu tàu tàu com tàu với building ở Thái xã hội hay cement hay tàu khát pita aluminium thị kita mà cái xã có đấy nè tôi dùng cho con mua số tôi bol tàu số họ dùng lút lâu cái dân là đàn cho khát bia World Trade Center à thu cho nó trong chỗ cái tiêu tập bằng cái xã chơi đàn chỗ ya cho cả là ai lùng kia là cho cement nó chế hồi ít tí là nó cái đông đông cái nè phải chấm ngăn này gì nghe nè cầm mua mua lắm lâu đã nôm hệ cái hệ viên trái cái tổ đều đàn này fan xuống hồi tiếng lên thang lùng kia là sao Wah, Kolkata Airport apa nak kong kita tahu dia utain. Alume na. So Asia lah nga jian kong kita ubang sa nomi peze ke. Tap dan. Nom ta ve kam. Jing lang lung jing kan ten
chuan tap ke pan kit tai kane Simata sikit deh. Your nose and mouth and breathe normally. Ensure your mask is secured before helping others. There are 10 emergency exits on this aircraft. 2 at the front, 2 in the middle, 2 at the rear, and 2 over the wings on both sides. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. For takeoff and landing, personal electronic devices must only be used in flight mode. Please store devices for takeoff and landing. Smoking, vaping, and consumption of alcohol brought with you are prohibited. All lavatories are equipped with smoke detectors. Use of or tampering with life jackets, emergency exits, and other safety equipment without a command from the crew is forbidden. Non-compliance may result in delays and regulatory action. A safety information card and a communication guide are available in Braille. In case of an emergency landing, slides or slide rafts may be deployed. Please read our safety instruction card for instructions on how to use the rafts. आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को पाउच से निकालें और इस तरह सर के ऊपर से पहन लें। अब स्ट्रैप को सामने से बकल में डालें और एडजस्ट करें। रक्षा जैकेट को फुलाने के लिए लाल टैब्स या टैब को ऐसे खींचें और अधिक फुलाने के लिए इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भर लें। यदि आप ओवर विंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। अगर विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हैं तो बाहर निकलते ही आप निकटतम राफ्ट पर चढ़ जाएं। विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना वर्जित है। In the unlikely event of a water landing, take the life jacket from under your seat, slip it over your head, secure the strap around your waist. Inflate by pulling the red tabs or blowing into the inflation tubes. Inflate the life jacket just before leaving the main exit doors. If evacuating through an over-wing exit, inflate the life jacket after leaving. Board the nearest raft on exit. Tampering with or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable. Kaung ke pan ve nale kim nei je naung ki pat ji Kolkata sorry Kolkata ka hinda la de wait thai taking off from Kolkata bay chứ nghe nè màu đàn sẽ điêu xí hai mình dấu xe lìa tạo hỏi đàn cho cái đèn lâm liền chứ night evening view of Kolkata evening view hỏi là nó mấy Kolkata chứ 3,600 feet above the sea level công lẻ nữa here và đông con nền tảng không ở ngoài Haura Tolbi Kolkata Bengal pa hoy kada thawin
Delhi pa hoi nu ko zoning ka chi tao ve Bengal pa hoi nu dan han Delhi pa hoi nu ko zoning ka chi tao Muki ting kano me ora tol pisungai yare hai ya yare hai yare hai yare tiếng sông này được không? Rằng đâu lại người ta cho May I have your attention, please? As we are anticipating turbulence due to bad weather, the captain has turned on the seatbelt sign. We request all passengers to return to their seat. Welcome to Delhi. Munir का कम हुए North East Thôi xoay không về được đâu. Lì na rồi đi. Night view of Delhi. We are about to land Delhi International Airport. Indira Gandhi International Airport. Indira Gandhi Airport की थी बताई ना. If I'm not mistaken. The night view of Delhi is super. It's fascinating. Vẹn hỏi vào dành ấy. Cái giọt trái thế. Phía này dập dập trái. Original logo. Gaya Airport. Indira Gandhi International Airport Delhi पहुंच चुकी है अभी. मौसम खराब होने से वजह चलने और सीट बेल्ट लगाना मत भूलो. कतई बहुत ज़्यादा हम ये orang Chule Delhi है Ho Chi Minh Suicide क्या थे तब कोई लेना जों अलोय बाय हो नदीम से नबी हिलायाปีตามซอยแค่ตะปอยปีไซน์ตามกดพังโอ้ยแบบกี่บอลนะครับ take right take left take it Delhi International Airport จะกองทงหันใต้ว่าเฮ้ exit ก็แล้วนะกองปอดอ่อนปันยังเห็นใต้ Airport สมัครหันใต้เนี่ยมองเรื่องแบบนี้So beautiful, I don't ini kak itu nang na location set pula Ôi hắn này trên đi nung cha chứ. Tụi apam ham asung ham cầm non hi.
Delhi Airport. Ako nang kong po ng Thai. Lai ipiam nong kaya ni eke ni kahit ikinga nga siya. Apam lang nga on dito. Delhi Airport from Mahiin to Ahi. Hung pwede tayo Terminal 1 lang ang dyan. Shuttle bus service to Terminal 1. Salay mo na ka nga oy. Ipikiti tayo. Tunnel sung na. Tunnel sung he.